bureta batiri na gwikira karabati ira yerekeretie ruje muchini wa muntu uyu bagwikira karabati eu ni twabaudi na tabwikira karabati straight batwirire atiri tugatiba contract ni mweshimiwa ni je tumbesa tukuronde kiukiure butigaturia buria mweshimiwa Maugo na nikyo mweshimiwa Maugo ndenyitie muno ni kwenda gukuria atiri tafadhali kama mwakwa na baba bagwitirie ni kendo bonoreria muguo Leo mweshimiwa Maugo otegwa gwenka ni twarulwa na Murwa Minjoki eno ni barabara ya Maugo ni ya Murwa Minjoki ni akareke tulenda kumuria atiri 2027 yegakinya tugikusaga rose kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi Kathosha mwenye mno kiwe Martin Mugambi na kiwe mutegeri kwithira gwitite mbere na kurumira ndeto cia Weru thaa mwanja ogeta kurayi tucokirete na ndeto nkuluki Nunua hisa zako 100 tu, ekeza pesa zako, pepea na kapito zako na ushinde proboxi na zawadi kibao mpaka matelevisheni ama jiko kicheni. Karibu kapito zako wewe tu weka kapito zako wanakupa proboxi weka Tutaendelea hivi wewe. Toka na kupako wewe. Na zawadi kibao mpaka matelevisheni ama jiko kicheni. Karibu kapito zako wewe tu weka 100 tu, ekeza hisa zako weka kapito zako wanakupa proboxi weka. Ukinunua hisa moja au zaidi pale Capital Sacco unaweza jishindia zawadi kemkem kama vile Probox, nduthi na zawadi kemkem. Usikose, pepea na Capital Sacco. Una pepea na Capital Sacco. Arume bukathangika nkorone kairi nuntu kuri na nteto injega kethira nukuthirirwo ni inya yaku ya urume na watonya mundene ukarima gacigo gakui na ukanoga nawe ukurima rwiro jaka wengati no gatiga mwendo waku thinene na ndi kuri na kioria Special 14 ni ndawa iri ugatumira ntuku 14 na thina yaku ithire buru. Special 14 no umitumire na ndawa ingi nuntu itina ugwati mwirine na ni kuoria mirimo ingi ja UTI, discharge na ingi kathumba. Special 14 irendwo na maguri ja 3,000 aki na no utumiro guntu kunthe aja nthigurune. Nkuruki no umigure Nairobi OTC, Kiristage ya ngari cha Muranga, nyombeni ya Generation Plaza, 3rd floor, Murango namba 4, kana Meru Town, Ncheke Street, Mugambi Building, Mwari namba 2, Akwena Bank of Baroda. Kumenya nteto nkuruki no turingire thimu gukurukira 0721 979 914 no yo namba ya M-Pesa 072